umutima tindawe batindewe tindawe batindewe tindawe batinde tinda batindewe tindawe batindewe. Here the goal. Beauty it was from Gilbert Mugisha. Iki cyari igihe gikomeye ku ikipe y'igihugu y'u Rwanda igiye gukina imikino ibiri y'amateka yo gushaka itike y'igikombe cy'isi cya 2026 kizabera muri Amerika, Canada ndetse na Mexique. Kuri iki cyumweru tariki ya 5 Ukwakira 2025 Amavubi yatangiye umwiherero wo kwitegura imikino ibiri ikomeye, uwo bazakinamo na Benin ku itariki ya 10 Ukwakira kuri Stade Amahoro, ndetse n'uwo bazasuramo Afrika y'Epfo ku itariki ya 14. Abakinnyi batangiye umwiherero kuri iki cyumweru harimo uwo bita Manzi Thierry, akaba ari kapiteni w'igihe kirekire, Mugisha Bonel, Bizimana Djihad, Mutsinzi Ange, Buhake Clement, Shimimana Emmanuel bakunze kwita Kabange, bakaba babashije kuhagera. Abandi barimo nka Mugisha Gilbert, Muhire Keve, Shutinosa, Mangwende ndetse na Nkurikiyimana Daringanji. Uyu nguyu nabo akaba yamaze kuhagera. Kuri Gorilla Hotel ikirere cyari gituje, abakinnyi bari bafite umutuzo ariko bigaragara ko bafite intego ikomeye ndetse yo gukomeza icyizere cyo kubona itike y'igikombe cy'isi bwa mbere mu mateka y'u Rwanda, bakandika ayo mateka. Mu gihe abakinnyi batangiye kwinjira mu myiherero, umwe muri bo uvugwa cyane muri iyi minsi muri Afrika y'Epfo akaba ari Ntwari Fiacre, umuzamu w'ikipe y'igihugu Amavubi, akaba anakinira ikipe ikomeye cyane ya Kaizer Chiefs. Mu mukino Carling Knockout Cup wahuje Kaizer Chiefs ndetse na Stellenbosch FC, Fiacre yari yabanje mu izamu nyuma y'igihe atagaragara. Nyuma y'iminota 120 amakipe yombi yanganyije ubusa ku busa, akaba yaranagaragaye neza rwose uyu mugabo Ntwari Fiacre yarigaragaje. Umutoza Cedric Kazi yafashe icyemezo cyo kumusimbuza bigeze mu gihe cyo gutera penalty kugira ngo Bruce Bumva ajyemo maze abari we ufata penalty. Ariko Ntwari Fiacre yanze kuva mu izamu, avuga ko yiteguye gufasha ikipe ye, ati numvane mu izamu nta kintu na kimwe cyatuma usohora. Yagize ati nk'uko byatangajwe n'abari ku mbuga, ndi umunyezamu w'iki gihugu, ndi hano kugira ngo ndwane ndetse ndasigara. Nubwo yakuyemo penalty imwe, Kaizer Chiefs yaje gutsindwa kuri penalty 5-4 nyuma y'uko umukino urangiye. Umutoza akivuza amagambo akomeye avuga kuri uyu musore, yagize ati ni ikintu tugiye gukemurira imbere mu ikipe hagati yacu. Yumvaga yiteguye gufasha ikipe, ariko inzira yakoresheje nayo ntago yari inzira nziza yo kudusuzugura. Iyi mvugo yahise icika nk'inkuba ku mbuga nkoranyambaga, abantu benshi barakangarana. Abafana bamwe na bamwe bavuze ko Ntwari Fiacre ari intwari, abandi bumva ko kutumvira umutoza ariko sa ryaba rikomeye. Ubwo namwe muraza kumbwira uko mubyumva, kuko ni ikintu gikomeye. Ntwari Fiacre nigeze agaragaza byinshi mu itangazamakuru, yahise afata indege yigarukira mu Rwanda, yinjira mu mwiherero y'Amavubi afite intego imwe, aravuga ati ngiye gukosora ibitaragenze neza no kugaragaza indangagaciro z'umunyezamu mwiza kandi w'igihugu ufatira igihugu. Mu gihe Ntwari Fiacre yagarukaga afite isura ivugwaho byinshi, undi mukinnyi w'Amavubi nawe yari yahuye n'agahinda katavugwa, ndetse bamwita Joyless Mikel, akaba ari rutahizamu ukinira Saba FK, iyi kipe yo muri Azerbaijan, yari yahamagaye bwa mbere mu ikipe y'igihugu Amavubi. Ubwo nabwo hari mu mukino w'ikipe yatsinzwemo FK Calvan Evrak, bakaba baratsinzemo ibitego 2-0. Mikel yari yatsinzemo igitego cya mbere, ariko cyari cyo ku munota 92 akaba yaravunitse
ku mbavu. Ni ukuvuga ngo icyabaye mu mukino ikipe yatsinzemo ibitego yitwa FK Calvan Evrar Mikel yari yatsinzemo igitego cya mbere, ariko ku munota wa 92 umukinnyi nibwo yaje kuba avunika mu mbavu. Umukino rero baje kuwutsinda urangira ari ibitego 2-0, ndetse uyu mukinnyi bita Joy Les Mikel akaba yari yatsinzemo igitego kimwe. Bikaba byarangiye nubwo yari yahamagawe byaje gutangazwa yuko atazaboneka. Byari bibabaje, yari yiteguye kuza i Kigali ku munsi wari gukurikiraho, ariko mu butumwa bwe yanditse kuri Instagram yagize ati mbabajwe cyane no kubabwira ko nyuma yo guhamagarwa bwa mbere mu ikipe y'igihugu nakomeretse ku munota 92. Nari nishimiye amahirwe nari ngize yo gukinira ikipe yanjye y'igihugu, ariko Imana ifite umugambi wayo. Aya magambo yakomeje gutuma abafana bamwihanganisha, abandi bamusezeranya kumutegereza kugeza igihe azazira, ndetse kugeza igihe azaba akize, kubera ko bamukunze n'ubuhanga bwe yagaragaje, bigatuma baza no kumuhamagara mu ikipe y'igihugu. Umutoza w'Amavubi ariteguye gukoresha neza abakinnyi bahari, nubwo hari impungenge ku mvune n'imyitwarire y'abakinnyi bamwe na bamwe. Imyitozo iri kubera kuri Stade Amahoro, aho abakinnyi bakozweho igenzura ryihariye ku mbaraga no mu mikino ya fizike. Uwo bita Manzitse yavuze ko biteguye umutima ndetse n'umubiri, ati turabizi neza ko iyi mikino ari ingenzi, dushaka gukora amateka yacu nka ba nyirarureshwa b'u Rwanda. Amavubi azakina na Benin ku itariki 10. Umukino uzabera kuri Stade Amahoro, ndetse amasaha ya nimugoroba mbere yo gusura Afurika y'Epfo ku itariki ya 14. Umukino nawo ukaba uzasoza urugendo rwo gushaka itike y'igikombe cy'isi. Nubwo hari amakimbirane, imvune, agahinda, mu ikipe y'igihugu irasa nk'aho iri kubakira ku kintu kimwe gusa: icyizere. Abafana baracyari inyuma y'ikipe y'igihugu. Ku mbuga nkoranyambaga bose baranditse bati intwari yagarutse ari intwari, Mikel azagaruka ari intwari, iki ni igihe cyacu. Abandi baragaragaza ko aya makuba ashobora kuba ari isomo ry'ubumwe n'umutima wo kudacika intege. Mu bihe byinshi amateka akomeye, amakipe atangira mu bihe bikomeye. U Rwanda ntirwigeze rujya mu gikombe cy'isi nta na rimwe, ariko Amavubi ubu ngubu uko bigaragara arimo gutangira urugendo rutanga icyizere, ndetse n'urugendo rushya rugaragaza ubushake, ubumwe n'imbaraga z'abakinnyi bashya ndetse n'abasanzwe. Intwari Fiacre nubwo avugwaho byinshi, azahagarara mu izamu abanzemo. Joy Les Mikel azaba ari imbere mu mitima y'abafana, naho abandi bakinnyi bazarwanira igihugu cyabo kubw'icyubahiro n'amateka. Iyi si inkuru y'amakimbirane cyangwa imvune gusa, ahubwo ni inkuru itanga icyizere cy'uko Amavubi ashobora kubirwanira rimwe bwa mbere akaboneka mu gikombe cy'isi kizakinwa muri Amerika ndetse na Mexique na Canada ku nshuro ya mbere. U Rwanda ruzaririmbirwa indirimbo yarwo mu gikombe cy'isi.